Esa Marsa Tonino Nikolače. Valentino, Valentino, nona mu je rekla ba Stouškovace. YouTube mi kaže da je kanal popratilo preko 100 ljudi. Bome, prava svemirska škvadra. Hvala ekipa. Sad nas ima taman dovoljno da popunimo restoran na kraju svemira. Za oni koji ne znaju gdje je to, čisto da se ne izgubite, pročitajte Vodič kroz galaksiju za autostopere. Idemo ovu stotku proslaviti pregledom nekoliko najzanimljivijih odredišta u krugu od 100 svjetlosnih godina. Naš najbliži susjed, Mjesec, od Zemlje je udaljen kojih 385.000 km. Kad bi na put do Mjeseca krenuli automobilom, to znači da bi pri brzini od 120 km/h bez zaustavljanja putovali približno 134 dana. Recimo da vam je potrošnja 5 litara na 100 km, za putovanje bi vam trebalo 19.250.000 litara goriva, što bi uz cijenu od 1,34 eura za Eurosuper 95 koštalo 25.795.000 eura. Za te novce mogli ste kupiti stan u Zagrebu ili pločicu u Makarskoj. Poznavanjem orbitalne mehanike možemo ostvariti velike uštede. U svemiru nam je gorivo potrebno samo za ubrzavanje i usporavanje, dok većinu puta samo krstarimo. Do najbliže nam zvijezde, Sunca, udaljenost raste na oko 150 milijuna kilometara. Pri tim brojevima metafore s autima više nemaju smisla, jer vam nijedno osiguranje neće pokriti svemirsku štetu. Lako za auto, i vi bi mogli završiti s nekim zdravstvenim problemima, osim onih zbog kojih ste krenuli autom do Sunca. Odakle ta fiksacija autima u svemiru? Ok. Udaljenost između Sunca i Zemlje, 150 milijuna kilometara, nazivamo i astronomskom jedinicom. A svjetlost ju prijeđe za malo više od 8 minuta. Dakle, Zemlja je oko 8 svjetlosnih minuta udaljena od Sunca. Planet Saturn je od Sunca udaljen nešto više od jednog svjetlosnog sata. Svemirska letjelica Voyager, koju smo lansirali prije 46 godina, trenutno je udaljena oko 1 svjetlosni dan od Sunca. O njoj sam pričao u prvom znanstvenutku ikad. Veliko putovanje. Još dok sam bio mlad. Nama najbliža zvijezda nakon Sunca, Proxima Centaura, od nas je udaljena malo više od 4 svjetlosne godine. To je malena crvena zvijezdica južnog neba. Iako je blizu, ne možemo je vidjeti golim okom. Oko nje smo do sad otkrili 2 planeta, uz potencijalni treći koji još nije potvrđen. Najzanimljiviji planet je onaj srednji. Otprilike je veličine Zemlje, a nalazi se u Proximinoj nastanjivoj zoni gdje bi uvjeti mogli biti pogodni za život. Mali problemčić s tom idejom je taj što je Proxima vrlo aktivna zvijezda koja s vremena na vrijeme obasipa svoj sustav velikim izbojima zračenja. Sve u svemu, ovo odredište dobiva samo jednu od 5 zvijezdica. Jedna zvijezdica je za novitet. Da odete ovamo na ljetovanje, idućih 5 godina sve bi svoje prijatelje mogli daviti fotkama s tog odmora. 4 zvijezdice gubi, jer bi vas ovo odredište gotovo sigurno ubilo. Ne znam što bi vaši prijatelji mislili o tome. Idemo dalje. Wolf 359. Malena crvena zvijezdica, gotovo 8 svjetlosnih godina od nas. Ne bi se imalo puno za reći da 2367. na zvijezdani nadnevak 44002.3 Borg uz svo znanje Locutusa, odnosno privremeno asimiliranog kapetana Jean-Luc Picarda, u krvavoj bitci nije porazio zvijezdanu flotu. Van kategorije, mjesto posebnog pijeteta za obožavatelje zvijezdanih staza. Tau Ceti. Udaljenost gotovo 12 svjetlosnih godina. Zvijezda nalik Suncu s 4 potvrđena planeta, od kojih su 2 u potencijalno nastanjivoj zoni. Također mjesto radnje bezvremenskog književnog klasika autora Andyja Weira, Project Hail Mary ili kod nas poznat kao Projekt Spasitelj.
5 od 5 zvjezdica, fantastična knjiga, a ni zvijezda nije loša. Vega, 4 zvjezdice, trebali su poslati pjesnika. Arctur, 3 zvjezdice, precijenjeno. Trapist 1, 5 zvjezdica, jako zanimljivo, a i Sir je dobar. Snimio sam 5 sati recenziranja svemirskih objekata, sve do 100 svjetlosnih godina od nas, ali u montaži sam shvatio da je to malo pretjerano. Unatoč neupitnoj znanstveno-edukativnoj vrijednosti. No ovo je ipak specijal za originalnu 100-tku, pa idemo do još jednog objekta udaljenog 100 svjetlosnih godina. Vindemiatrix, odnosno beračica grožđa iz Zvježđa djevica. Osim što je zabavno samo po sebi jer zvuči kao naslov eksploatacijskog filma iz 60-ih, Vindemiatrix bi moglo proći kao ime iz svijeta Asterixa i Obelixa. Riječ je o žutoj zvijezdi oko 2,5 puta masivnije od Sunca. 5 zvjezdica, savršen spoj naše drevne narodne opsjednutosti alkoholom i djevicama. I to je to. Obećanje iz naslova je ispunjeno. Jao, menijak nas se skupi 1000. Nazad!